Bolest napušta svog gospodara onda kada više ne može da ga prepozna. Naravno, napušta i svoju gospodaricu onda kada više ne može da je prepozna. Što to konkretno znači? Kada neko ima zdravstveni problem, neko oboljenje ili neku dijagnozu, ono ima jednu najveću, možda jedinu želju da ozdravi. I u tom svom stanju naravno traži puteve, načine kako da se izleči. U zavisnosti od toga u što ljudi veruju, neki traže više pomoći kod školske medicine, neki više alternativne medicine ili potraži iscelitelje, energetičare, travare, tinkture, čajeve, načine ishrane, znači bilo šta što može da im pomogne. Dešava se to da neko kaže moje prijateljici je taj i taj lekar iscelitelj, bilo šta, travar pomogao, a evo meni ne. Zašto se to dešava? Zašto neke stvari nekome pomognu, nekome manje pomognu, nekome više pomognu? O čemu se tu zapravo radi? Radi se o samoj strukturi u smislu predstave o tome šta bolest znači i na koji način se bolest razgleda. Na zapadu je uobičajeno da se ima dijagnoza i onda, barem po školskoj medicini, ali i po mnogim alternativnim i drugim pravcima, znači kada postoji jedna dijagnoza, postoji neki protokol izlečenja. Uzima se to i to, ili medicinski tretman, ili ovo. Znači, za dve osobe sa istom dijagnozom najčešće se prepisuju isti medikamenti ili isti, da kažemo, proces isceljenja, odnosno izlečenja. U tome je jedna velika zamka. Zato što znači, u prednjem delu, kao prvo, gleda dijagnoza. Ovamo je osoba. U starim hiljadama godina, starim učenjima o zdravstvenim sistemima koje su i dan danas aktuelna, koja su i dan danas itekako na usluzi ljudima i ima lekara koji su u tome obučeni, ima medicinskog personala koji je u tome obučen dan danas, gdje kombinuju sa školskom medicinom. Radi se o drugačijem pogledu na bolest. Osoba je u prvom planu, a bolest je pozadi. To znači da dve osobe sa istom dijagnozom mogu imati različite načine isceljenja. Da ponovim. Dve osobe, na primjer istog pola, istog godišta, sa istom dijagnozom mogu imati različite načine isceljenja. To može im biti prepisano različito, da trebaju da rade, uzimaju ili prave to, a druga osoba to. Znači, to je prvi od razloga zašto kod mnogih ljudi šta je da primene jednostavno bolest i dalje prisutna ili neki zdravstveni problem. Ali ovo je samo jedan deo stvari. To znači pronalaženje nečega izvan nas. Nečega što može da aktivira naše snage isceljenja. Mislim, sve što uzimamo je u principu da se aktiviraju sopstvene snage isceljenja. Druga stvar, veoma važna stvar, da se vratimo sada na ime ovog videa, što se kaže bolest napušta gospodara onda kada više ne može da ga prepozna. To je jedna stara šamanska izreka, ali moderna nauka, psihosomatika, znači nauka koja povezuje psihu i telo i govori o tim uzrocima bolesti i kako da se one prevaziđu, govori isto to, možda malo na drugačiji način, ali suština
toga je unutarnja promjena. I sada mnogima se čini koji ovo čuju, ja to znam. Ili sam čula nekada. Jedno je znati, drugo je primjenjivati. Šta zapravo znači ta rečenica? Bolest napušta svog gospodara onda kada više ne može da ga prepozna. To znači da šta znači da nas ne prepozna, da nekoga bolest više ne prepozna? To znači da ta osoba počne da razmišlja, da se ponaša i da se osjeća sasvim drugačije nego pre dijagnoze. Znači da ta osoba počne da se ponaša, da razmišlja i da se osjeća sasvim drugačije nego pre dijagnoze. To znači da drugačije gleda na život, da drugačije gleda na sebe, da drugačije gleda na svoje odnose. Znači, toliko se promeniti znači da bolest više ne može da tu osobu prepozna. Sada to je ovako kad se kaže razumljivo, ali to je taj jedan unutarnji rad koji predstavlja jedan proces. Naravno, postoje spontana isceljenja. I sada mnogi ljudi koji su više naklonjeni alternativnom radu, na primjer, oni teže tome da se samo iscele. Ja puno radim na sebi i ja ću to uspeti. Pazite, nije bitno da li ćete vi uspeti sami, bez korišćenja nijedne travke ili leka ili bilo čega, ili ćete kombinovati stvari. Znači, jedan od bitnih stvari je prvo izaći iz tih predstava šta ja mislim da će mi više pomoći. Otvorite se, mi živimo u jednom vremenu gdje ima toliko puno mogućnosti isceljenja, možda nešto da se kombinuje. Mnogi ljudi zaglave sa time, ja mogu sam da se iscelim, čitam knjige isceljenja, samo isceljenja i svega toga, i onda u tom periodu bolest uznapreduje i već dođe neki stadijum gdje posle više ništa nemaš pomoći. Mnogi ljudi su tako zaglavili, umrli. Znači, bitno je biti otvoren, da vidim šta je to sve što možda mi pomogne. A druga stvar je, i ta otvorenost se rađa i sa tim radom na sebi, kada shvatimo prvo šta je bolest. Da bolest nije kazna, da bolest nije nešto što nas je strefilo, ni otkuda palo s neba, nešto što želi da nam zagorča život. Bolest je tu kao govor duše. Bolest je tu da nam da neku poruku. Imate puno knjiga o tome koje pišu. Bitno je pročitati poruku bolesti. Naravno, u početku, kada se dobije teška dijagnoza, kada se svet preokrene ili... Znači, tu su momenti gdje ne može sada da se odmah misli šta sada mi ova bolest znači. Tu su emocije, to je uzburkano emotivno stanje. Tu treba prvo sa tim emocijama malo da se poradi. Mislim, jednostavno čovjek isplače, da se ispriča s prijateljem, terapeutom, s kim daje, znači da isprazni malo taj emotivni naboj, tek tada može da razmišlja šta i dalje kako, šta i kako dalje. I onda, kada se taj prvi val, znači, sredi, onda počinje to primjenjivanje da bolest napušta svog gospodara onda kada više ne može da ga prepozna. Onda počinje taj rad na sebi da se otkrije uzrok bolesti, duhovni uzrok bolesti, emotivni uzrok, psihički uzrok bolesti, koji je uvek kombinovan. Nije to 1 na 1, uvek je to kombinovano i sa načinom života, i ishranom, i sa mnogo faktora. Ali mnogi, mislim, stručnjaci danas i u institutima istraživanja i sve što su, kažu da je 95% bolesti danas psihosomatskog porekla. Znači da je stres i razni oblici stresa, pogotovo taj hronični, dugotrajni stres, jedan od glavnih uzroka bolesti. I sada to je tako opšte. Bitno je, znači, ući u suštinu šta taj zdravstveni problem svakoj osobi znači. Znači,
ako imate zdravstveni problem, to je ono pitanje šta ova bolest meni želi da kaže. I tu počinje transformacija. Prvo da se otkriju te poruke bolesti, da se otkrije poklon bolesti, da se vidi kako da se to primeni u sopstvenom životu, pa onda možemo tek da govorimo o transformaciji i tom putu da bolest više osobu ne prepozna. To je jedan proces. Kada kažem proces, to je, na primjer, ovako sve s jednim primjerom. Na primjer s primjerom, da. To je ono kad neko ode kod nekoga i kaže ja sam čuo, ovaj je pomogao tom i tom ili mnogima i sad idem ja tamo. Koja je ona misao, znači koji je stav u tome? Znači ja se predajem u ruke drugoga. Znači ja se negde poistovećujem sa nekim predmetom, sa mašinom za veš ili sa televizorom i sad kad taj predmet, taj uređaj je pokvaren i sad ga nosim kod majstora da ga neko popravi. I tako se mnogi ljudi ponašaju. Evo ti mene, evo ti moja dijagnoza i sad me popravi. I to može da se desi. Naravno da može da se desi i da popravak uspe. Mislim, to sam ja iz svog iskustva videla. Sam prije 30 godina počela da radim prvo kao energetičar. Imam tu sposobnost energetskog rada i ljudi su to primetili da ih smiruje moja energija, da im dobro znači, da im prolaze bolovi. Pa sam se poslije tu obučavala razne energetske metode kako da to još bolje koristim. I bilo je jako puno uspeha. Ljudi su dolazili spontano, imali manje bolova. Ali što se dešavalo? Vraćali su se poslije izvjesnog vremena, imali su, vrati im se simptomi ili im se na nekom drugom organu nešto pojavi. I to sam našla i u knjigama kod nekih iscelitelja koji otvoreno govore o tome, na isti taj fenomen. I onda sam počela da radim na tome kako sam, ok, to nije dovoljno, jer u stvari postoji isceljenje i izlečenje. To su dva različita pojma. Izlečenje je kada nestanu simptomi. I retko da je to konstantno, nego se uvek posle javi opet nešto drugo. Isceljenje, sam reč znači biti ceo. Biti ceo, što znači, čak i po definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, biti zdrav je nešto mnogo više od odsustva simptoma bolesti. To je biti na svim poljima živjeti u blagostanju. Na polju odnosa, znači u socijalnom životu, emotivnom životu, poslovnom životu. Znači, to je jedna celina. Znači, još malo konkretnije rečeno, biti ceo, biti isceljen, znači živjeti svoju suštinu, biti u životnoj radosti, naći svoj poziv, raditi svoj poziv sa strašću, sa entuzijazmom, nezavisno od broja godina, imati skladne odnose sa bliskim ljudima, uživati u životu, voleti život, biti zahvalan životu. Vidite, isceljenje, to baš je ono celina nas. I zato za isceljenje mi možemo da isceljujemo ne samo fizičke bolesti, već isceljenje se dešava na svim nivoima, u svakom koraku. To je ono napuštanje komfortne zone. I nije komfortna zona samo, ja sam sad napustila komfortnu zonu, ja sam sad izašao iz komfortne zone. To izlazimo stalno. Ili ja sam sad zavolio sebe. Dok smo u ovom telu, možemo tu ljubav prema sebi i prema drugima stalno da povećavamo. I sada da se vratimo na ove promjene. Postoje tablice koje pišu, u kojima možda se nađe ako imate problem zdravstveni na tom i tom organu ili tu dijagnozu ili sve to.
To znači da imate takve potisnute emocije ili za to je potrebno da radite takve afirmacije, slično. I sve to dobro. Ali to je jako negdje na površini. Jer ponovo ću reći, dve osobe istog pola sa istom dijagnozom mogu imati različite puteve isceljenja. Zašto? Zato što je put isceljenja individualan za svaku osobu. Ponovit ću možda ovo još jedan put, a možda treba još 100 puta, jer svima nama je potrebno da neke stvari čujemo veliki broj puta da bi počeli malo da ih dublje razgledamo. Jer živimo u svetu gdje su stvari malo drugačije postavljene, koje baš često puta i ne služe na putu isceljenja. Gdje je dijagnoza prva, osoba druga. Stvar je to promeniti. Osoba je prva, dijagnoza je druga. I kad se kaže ključ isceljenja leži u vama, to mnogi shvate u smislu ne treba mi niko drugi. Možda vam je potrebno 5 različitih iscelitelja i lekara i ovoga i onoga i ne znam svega. Ali konačno isceljenje je u vama u smislu u vašoj promjeni. I u toj vašoj promjeni, da bi postigli tu promjenu, najbolje je raditi s nekim ko je stručnjak za to. To je onaj rad sa senkama. Ne može niko sam da napravi toliko duboku sopstvenu transformaciju. Nije moguće. Nije u našoj prirodi. Duboka transformacija znači rad sa senkama, rad sa podsvešću, rad sa onim što ne mogu da vidim. Kako ću vidjeti samo svoju senku? Mislim, nemoguće. Znači, isceljenje je skup svih ovih faktora. I sad ima ljudi koji kažu, da, ja radim na sebi, ja posjećam seminar i sve to. Ali to ne znači ja sada imam problem i posjećujem seminare ili radim s terapeutom, coachem, isceliteljem, nekim ko radi taj dubinski rad na sebi. I sad je gotovo i sad sam se iscijelila. Ima mnogo takvih primjera gdje se napravi boljitak, znači kroz cijel taj rad, kroz primjenu svega i svačega, napravi se boljitak i medicinski, nema simptoma. I fup, za izvjesno vreme se to vrati. Zašto? Zato što se osoba vratila toj staroj ja, tom starom ja. I fup, bolest je ponovo prepozna. Znači, vrati se svojim starim navikama, svojim načinu razmišljanja, kako se osjeća, kako se odnosi i bolest se vrati. Vrati se starom načinu života koji je doveo do bolesti. I to ide nesvjesno zato što sada taj modern izraz za mindset, kao za naše uverenja, za tu, kako vidimo svet uopšte. Ako ga predstavite, to je kao jedan mišić. I, znači, on stalno, na njemu treba da se radi, da bi bio svež, aktivan. Isto kao ako želite da razvijate telesne mišiće, idete u teretanu, vežbate neki sport. To nije otišao sam jednom u teretanu ili sam išao mjesec dana ili sam išao godinu dana i sada čekam da će celog života to tako da bude. Ako ne vežbam dalje, odmah se vidi za nedelju dana, već tonus mišića se smanjuje. Isto, potpuno isto je sa unutarnjim delom. Ako konstantno ne radimo na sebi, vraćamo se u to staro ja. To staro ja koje je donelo bolest, doneće je ponovo. Da rezimiramo, bolest napušta svog gospodara onda kada više ne može da ga prepozna. Rad na sebi je jedan od najvažnijih faktora za dobro zdravlje, za isceljenje. Ćao.